Jovile deja mu Jovile hapa tunawapokea, tunataka tukawapeleke kwa FRDC ginsi mulikuwa ba ex FRDC, endelesha kazi ya inchi, mupiganie inchi aulia kusasa. Shuti bakunze ba Rwanda News 24 ikaze mu kiganiro cyacu uko biri. Ikiganiro cyacu uko biri tugiye kugaruka ku makuru y'iri avugwa ku mirongo y'urugamba muri Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru y'iri avugwa no munsi wa gatano wikurikiranya imirwano hagati ya M23 na mutwe wa FRDC, igisirikare cya Kongo kimwe n'umutwe wa Wazalendo. Imirwano irakomeje. Ku makuru y'iri avuga uyu munsi nuko bwa mbere ingabo za AFC M23 nabo bashoboye kurasa mu Burundi nkuko bari bamaze iminsi igeze kuri 3 bashinja ingabo z'u Burundi kuba zirasa muri Kongo, zikaba zirasira mu Burundi, ndetse ngo drone bakoresha ndetse n'indege kajugujugu za Sukhoi zose ziba zituruka mu Burundi. Bakaba bashinja leta y'u Burundi ko yabahaye ikibuga cy'indege cya Bujumbura kugira ngo bagikoreshe barasa muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane ko barasaga ku birindiro bya M23 FC biri muri Kamanyola. Mu masaha ya saa 4 za mu gitondo uyu munsi nibwo ikibombe cya mbere cyaguye mu Rugombo, hano cyaguye mu Rugombo muri quartier ya Nyakagunda, yari hafi y'urusengero rwa Methodiste Libre hamwe n'irimbi ry'Abadage. Icyo kibombe kikaba cyakomerekeje umwana umwe nkuko amakuru aturuka i Burundi yabitangaje. Nyuma gato y'amasaha nka 3 nibwo ikibombe cya kabiri, ubwo byari saa 6 n'igice, nibwo ikibombe cya kabiri cyaguye kigwa muri komine ya Cibitoki, kigwa ku musozi witwa Mparambo. Hano ni hafi, ni mu metero nkeya uvuye ku kigo cya gisirikare cyangwa position ya gisirikare, ariko nta muntu kigisasu cyahitanye nkuko tubikesha abari i Burundi. Hanyuma si ibyo gusa, kuko na FRDC nayo yigambye ibitero, yigambye kuba yashegeshe cyane uruhande rwa M23, kuko FRDC yigambye ko yasenye drone imwe ya AFC M23 uyu munsi ku itariki 5. Ibi bikaba byabereye ahitwa Luvungi masa moya n'igice amasaha y'Ibukavu uyu munsi ku itariki 5. Kugeza ubu ngubu, kugeza ayo masaha ibintu byari bikimeze nkuko ejo byari bikimeze. Amakuru izi ni source zituruka ku ruhande rwa FRDC, bakavuga ko Kamanyola iracyafitwe na M23 AFC, mu gihe Katogota, Luvungi byo biracyafitwe na FRDC kimwe na Wazalendo. Hanyuma uruhande rwa M23 narwo rwavuze ko rwasenye drone imwe ya FRDC, ndetse bakaba banarashe na kajugujugu imwe ya Sukhoi. Niyo makuru ahari, mu gihe FRDC yavuze ko yanarashe na char de combat ya M23. Kugeza mu masaha nimugoroba n'ubundi amasasu yakomezaga kumvikana mu duce twose twimirwano, no kuvuga harimo Kaziba, harimo Kamanyola, harimo Luvungi, harimo Katogota, hose amasasu yakomezaga kumvikana. Andi makuru akavuga ko igisirikare cyangwa umutwe wa AFC M23 uri hafi y'umujyi wa Uvira. Mu yandi makuru nuko FARD Wazalendo, umutwe wa Wazalendo bigambye kuba bafashe
abasirikare ba M23 cyane cyane mu b'abasirikare ba M23 bari barafatiwe igoma mu gihe cy'imirwano yo gufata umujyi wa Goma. Murabizi ko M23 yafashe abasirikare ba FARDC benshi baza no kubasubiza mu gisirikare, bajya kuba amafunzo kugira ngo basubire mu gisirikare. Hanyuma wazalendo bamwe mu ba propagandiste baberekanaga video yerekana wazalendo yerekana ko yafashe abo basirikare arabikuye, nta nubwo yabafasha ahubwo arabiyomoye kuri M23 ngo bagasanga wazalendo na FARDC aho iri. Ni mu gihe uruhande rwa M23 bavuga ko havugwa ko bo bafashe abasirikare 118 b'abarundi ndetse n'abandi bakaba bahasize ubuzima. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi witwa Bizimana we yatangaje uyu munsi ko igisirikare cya AFC 23 cyarashe mu Burundi aha gasopo AFC 23 ko niba bakomeza kurasa mu Burundi bazahura n'uruva gusenya, kuko Burundi buzinjira mu ntambara bukaza guhasha aho ibyo ibitero biri guturuka. Mu yandi makuru nuko Perezida wa Repubulika ya Kongo Tshisekedi Tshilombo Antoine Felix uyu munsi yageze Kinshasa aho yakiriwe n'abaturage benshi baje kumutega ku muhanda bamukomera amashi bamuririmba bamusingiza kubera ko ngo yakoze akazi katoroshe, ngo yarangije intambara yari imaze imyaka 30 itarangira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma ikindi wamenya muri aya makuru nuko Donald Trump yahawe na FIFA igihembo cy'amahoro cy'umuntu, igihembo cy'umuntu waharaniye amahoro cyane cyane. Iki gihembo yagiye uyu munsi ubwo haba gatombola y'igikombe cy'isi kizaba umwaka utaha. Murabizi ko kizabera Canada, Mexique ndetse no muri Leta Zunze za Amerika. Akaba rero yahawe igikombe na Gianni Infantino, ni perezida wa FIFA, amushimira ku ruhare rwe adahwema kugaragaza mu guharanira amahoro ku isi, cyane cyane ku bijyanye n'amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho Infantino yavuze ngo iyi ntambara yatwaye ubuzima bw'abantu benshi. Kuba Trump yarashoboye guhuza abaperezida babiri bakaba barashizeho umukono ku masezerano y'amahoro ngo ni ikintu cyo kwishimirwa cyane. Tukiri aho ngaho ku bijyanye n'umupira w'amaguru n'igikombe cy'isi kizabera muri Amerika, Mexique na Canada, tubibutse ko mu gihe RDC Iharanira Demokarasi ya Kongo yabona itike yo kuzakina iki gikombe, izajya mu itsinda ririmo Portugal. Umukino wa mbere ikazawukina na Portugal, ariko ni mu gihe yazabona itike yo kwerekeza mu iki gikombe cy'isi. Ngayo nguko rero aya niyo makuru twari tubafitiye, niyo makuru yiriwe avugwa mu ncamake tubagejeje. Turakomeza kubakurikiranira n'andi makuru. Murare aryana, Imana ibarinde.